ripreso? Sì. A posto. More than all life that's mine. Piti. For every day we live since Christmas Eve will be. Christmas carols in harmony. Christmas carols in Snimi mi kuću, da se vidi da je čitava. Kako je inače, ste proslavili? Pomalo. Tukli su nas. Lijepi ga, drugo ne znaju, nemaju drugog posla. Čovka su sinoć pomalo. Pazi led je za tebe. Malo sporije da čovka snimi. Momci, izdržat ćete, jel da? Izdržat ćemo, sigurno. Ne predajemo se. Nema šanse da nalete u glavu. Tako je, treba. Sada prođete pored mene, ja idem, samo ću između ići. Ok, dečki, bok. Bog, dečki, srećno još jednom. Hvala. It's 24 hours here. Do you get the overtime? Do sada je po 2 dana. Yeah, 2 days on the positions and 2 days offering after that. Today in the position, today off. Possibility today off. So solo te? C'è solo me? No. And how long? Evo, klade. Natale è stato un giorno speciale per voi? Da, pa čujte, po običaju jučer se nije jelo i kuhali smo ribu do polnoći. Mise polnoćke tu nije bilo i tako. U društvu smo proslavili kako smo mogli, po mogućnostima. Dobro je, super. Ja će moj otac isto Slovena prije. Pokojni. A ja? Stari moji će ne bio uzeti školnije, tako sam bio sam u sportskim patikama sa neko bolje da se presvuča. Putnjačke blato je jako gadno. Da. Ja sam i vodio. No, blato je bilo dobro za Srbe, nismo mogli sad se kretati sa autoputima. Ma da, istina. Evo bi najbolje odgovarao da je jaka zima i da je snega malo. Dečki Bog! Gdje je, vidi ga? Gdje je Šešin? Gdje je Šešin? A? Gdje je
Taman postao na badnjak, nosi šešir. Aj! Fajron, prazan okvir. Upat, reci, na 3 ćemo. Daj! Ja, njega, tak. Ja. To. Ajde, možete ići, snimam. Može. Hejdi! Ja! Ma non è cosa, dai, su. Dobre, ja treba otići sada, ovi me zovu gore da idem po vozilo. Ajde, ide Zoran, jel? Neću, bez brige. Da ti malo radim, a? Evo snim krenem. Nema. Mi italijanska. Aj konkretno vi ovdje kako ste proveli? Čekajte, bili uopće vi na smjeni, niste bili, jel?
Sad smo došli danas. Oni su otišli, malo prije smo se mijenjali prije 2 sata. Znači, kod kuće ste bili onda? Ko je kakvog, neko je tamo, neko je umro tamo. Da, znam da je imali. Bilo je svašta. These people here just arrived on the ship, I told you. Special food here Jeste for dobili neku Christmas. posebnu hranu? Da, riba. jel? Riba. They got a fish. Katolički blagdan, eto. They got a fish. Yes. Nothing else special for this day. It's a special. Yes, another thing special. No, No. no, nothing. And you are happy to be here in the Christmas. Da, jesmo. I Nova godina isto. Ili si bio sretan što si... Vrlo ovdje. Ali kad dođemo tamo još više. He will be happiest when they came on the other side of the forest. On the Okay. Serbian